Breaking news out of northeast India today. A devastating ambush in Manipur has claimed the lives of 3 prominent Kuki-Zo church leaders and their driver. This targeted attack has plunged the region into immediate chaos, sparking total shutdowns, major highway blockades, and a tense hostage situation. Here is what we know right now. The incident occurred along the Imphal-Tamenglong highway, specifically between the villages of Kotsum and Kotlan in the Kangpokpi district. Heavily armed militants lay in wait for a 2-vehicle convoy. As the vehicles approached, the attackers opened fire with automatic weapons, leaving multiple others grievously injured. The victims were high-profile religious leaders returning from an ecclesiastical conference in Lamka, Churachandpur. The deceased have been identified as Rev. Dr. V. Sitlahu, president of the Thadu Baptist Association and former general secretary of the Manipur Baptist Convention. Rev. V. Kaigulan, a senior church leader, Pastor Paugulan, a dedicated local pastor, Lelan, the driver of the convoy. Human rights groups like KOHUR report these leaders were actively driving peace and reconciliation initiatives between warring tribal factions. Who is behind this? Local Kuki organizations allege the attack was premeditated and carried out by a Naga armed group. Specifically, they name the NSCNAM, operating in collusion with the Zeliangrong United Front Khamsan faction. Following the ambush, the situation took an even darker turn. Unconfirmed police sources indicate that at least 10 individuals belonging to the Liang Mai Naga community have been taken hostage in retaliation. The fallout was instantaneous. The Kuki students, organization and Thadu community bodies enforced an emergency, indefinite total shutdown across Sadar Hills and Churachandpur. Protesters have completely blockaded National Highway 2, cutting off a critical lifeline connecting Manipur with Nagaland. Right now, the area is a powder keg. Heavy deployments of the Assam Rifles and Manipur police commandos have launched a massive combing operation in the surrounding hills. Their goal is to hunt down the militants, rescue the hostages, and prevent all-out retaliatory communal violence. This is a rapidly developing situation that threatens to reignite deeper ethnic fractures in Manipur. We will bring you updates as more verified information emerges. What are your thoughts on this latest escalation? Let us know in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe to stay informed. Thank you for watching. Ya, em bos kebol namun. Semuanya ini terdapat. Qua trở lại tù baham. Lại tù thì pacu, thau pacu. Thau pacu. Nada tadi. Coba Anu ngapa ko? Thau pa ko malangai di. thau pa nang kamanum pa kang pacu hilai tau. Kini cai ketu ko. Ama la tù ko. Cai kini ketu thang ya na. Ta ma tu ko di su pa dai ko ho di na. Langa ko iti tu ham ga tu. Kio executive sit pa ko front line na tu di ya na. Ta sa tu. Itu sih tham sang nhất mình na hạt pa chân ní bém giúp để cải thằng xưa cải thằng to ra thi bài tụ hôm nay à cải thằng hết hãy sai ai tụ đấy thi họ hết less là họ hết Cái là ngay min thì na là đại mi thì ai lên nông trái là tù. đại cái tụ trái pa so pa udin to next sao cái tụ Coba ni. Ai lên nông pitch itu chop ma ham na chop ham. cái tu này đâu cái thi này thế mua xây gì cái luôn nè giờ cái giá trị thừa cho cái gì thằng một cái number one là cái bà sao bà cặp hạ hiện đàn này cái giống có cùn mấn đàn là cái hệ chủ cùn mấn là cái hệ chủ
ga kun pai khat pai ta chunga chu ji nga hong chu chi sa chunga tha yang na e chunga hong chu tha yang ti ri chu ka he hôm nay nói ra thì ngapa ni sa cái này phải lai hong su do do he yang chu chu ji mà sa cho hiện những quay ra hết này chu yong ja he chỉ là tôi bắt cho họ phải thao tàu cho ăn cảnh tàu vật này anh quay một lem hồ chỉ cho quay gì em quay nó cho cái sắc không thể à chẳng我来人大姐，拜拜，看爷爷大姐。啥啥啥啥啥 Itin inaw IT road balay wa pum nawak ipa pu ibil pabu isugigming da kuzum jari ngasi gi thodok haining de ba very sad new hai se mayam na su Facebook loina ujarani oire ge se ekhoi gi area da santi le han se hai bisi han de gi hai bini ngasi phawba santi oina la e adumak thodok di leite adubo hojik su aina haijening mani ai ngasai su photograph post taurak bi khre ekhoi gi former MBC general secretary pu visit lo ma masamak yauna pastor ani most gospel popular YouTuber amasu yaure paugolen haibanu pasi naha gani ojik ahangrok gi ekhoi IT road gi tuilang area gi mana kano yingsin bani baptist gi se adu hoi Taisin number 1 ate adu kuki khun marakta haiba tare si emboss thok pasi puri brand ke sit lo yauna hen nungai te ba ma si puri brand ke sit lo se magi mama si lengmai zelengrong naga so oirambani oire ga samasi gi magi numitti lakchare aina naga ne taisin banate meitei ne taisin banate adu bo asigumba si thokhan basi mi oibegi pin deba ekhoina phungduk chabawani ekhoi IT road da su asigum basi thok haloi si hai bi ngasi su parthana tok se adubu ekhoina public na su devils asigum ba satan lake hai de ekhoina thingba khot pa to do basi ekhoi gi khud da su lai hai basi haijeningi mamange gi 94 se forgive and forget so tawre se yare adubu litan de ki su hora e isin naw tangkui koi ga ki koi hatna ba hora e ngasi phaw ba lep tanu na ngarang nahan so Molnoi su mai thare adom gi su thai adom su thai adum toina lei basi nungai te haina ekoi IT road ku si use to rega haijaba wan aina challenge to bu sunate revenge to ge hai bu sunate na di na sumai mi oi ba ma sumai punsi lo la basi itin na hayo IT road khak natte asum mi si khat na bagi pok pra ekoi basi Manipur se loi pum loi re adabu isole for paithna tok se ai ba sai jabune ai ngasi laman khumge adabu ai gi wasak wahai sida taning de bolai re please forgive me excuse to be adu yam isor gi manai nu pa revenge case lo hojik se kuki da khwai di khoina hindi da hai de mana hawa isor gi maram da yam na khang ba doctor revenge oi bi yare aina haibisi lan na lobi gino ekoi etia area da sumai thok haloi se atai gi area da su thok haloi se hai ni mi oi ba ama si ba hai ba se nungai te bone itine naw lengmai naga hayo tangkul naga hayo kuki hayo yari ngei prabhu isu thajaba mi khaktane adubu mi hai ba se ishor na sim ba khaktane
सुमाई तौरोई से है लोइना पामजबने अदु एरिया की खुद ले एरिया की पब्लिक की खुद ले तौरोई से प्लीज प्लीज कना को हारोन संगे कंट्रोल तौबियो साहत पीरे थोखरो अखोई दुम लै जरेगा यो अदु लास्ट हाइजनिंग बिसे खुन कना की खुन होइरेगो कना गुम्बा गावसिन यू गावबा खोट पलावबा अदुगा बाइट कन्न थोबगुम्बा लेरेगो खरा एक्सक्यूज तौबिसे मोइदिदा मै चाखलोइ से हाइनिंग बने आंगांग खोइसे हुजि कंट्रोल तौब ngamdre अखोई सा सा की खुन सिदा याम कंट्रोल तौसे हाइजनिंग